Lauknya laletik jasa kene deui. Aing dek lauk jam buka peuting jeung naon ya airi laletik keneh mah. Manya kudu banyak keong. Meuli aing duit ka pasar. Tutut bae kitu aing buka nanya peuting. Mana eta tutut? Alhamdulillah. Capek aing lah. Istirahat lah. Panas. Panas amat di bulan puasa. Bener-bener ya panas jasa. Balik aing ke belakang enak maghrib. Aing dek nyuhan melon lah nyeran nu tiis. Babaturan aing manggeus mareuli baju, aing doang anu encan. Gue juga sama sih Pak, belum beli baju. Terus gimana dong? Loncat! Gila lah suruh gue loncat, mau gue tampol. Mak Saro, sakunaon budak sarareudeun amat kadeleuna. Aku belum beli baju lebaran Mas Saro. Heeh, sarua si page encan meuli. Aduh. Mas Saro kenapa? Mas Saro kunaon ceurit? Sedih ya lihat kita nangis belum beli baju lebaran. Aduh, bungkusan budak, aing sarua jak beli baju lebaran. Iya, kirain Mas Saro sedih karena lihat kita belum beli baju lebaran. Japit sih nasi balikin baju jak koy sih kajak nang aing ka dieu. Tolong sia mentang-mentang aing geus balikin baju. Dia di dia halan dia niis. Dia aku belakangna magrib ge. Diuk sia ulah nangtung bae. Nonya deh aing geus balikin baju tahun dia geus ganteng bager deui. Luput karak ge baju kalem besi. Adit nuhunnya bisa paling tahun harap balikin mobil. Iya ya, coba lihat ke belakang. Alaman amat sih saking pengen belikan baju hayang mobil cokot deui ku aing. Tolong si Adit aing saran-saran dibalikin baju dicokot deui. Ulah salis ya. Balik si Fitri itu diteangan ku Adisia. Kita balik tiuk bae.
neng baliknya. Di eta si Fikri balik karpetnya tadi bawa. Iya sih Pak, belajar lumayan. Sekarang kita pulang ya. Oh, situ balik semua tuh baliklah. Woi, Rini, sini saya kurang pisah gitu, mau pencar lempang. Oh, Rini pan sih baliknya kadinya. Oh iya, gue lupa sih Pak.